agus Hannah Hennig tá cocuíocht na siúla lár na parkin, sitar caitisteach, Cian Kenny a tasnú, an son a lár brídach, tá sé féiniú an hat slat. Hosí an son anchit báiseach go machchan cíine a géalaí córic. David Reedinis, Ethan Hurley a tacht, agus strike a mór spáise geisiú, gafa leistigh den lína cúlvéadar a stahad, agus an sitar gafa dir na cúlaí. Jordan Malloyanis. Buaicphointí geisiú, is cinnte go bhfuil Cill Chainnigh dal níos sa bhuide, ná mar a bhíon tacht Jimmy Carrin. Neidir an pass a bhíon sanna gé Donlaich Ceoil, Ceoil an pointe, immer Donnaí asar fád a Martin Ceoil. Na passanna agus siadal ó lína Luimneach ar deirí hir, Buaicphointí fada póta a bhain eilecha, an nósan sa ar Ceoil an trosa. Hennig agus Reid inúil ar na King Arda a bhuachtain Mackesy, níor a ólach spáis an sonnige, tá pointe eile tan scofachta. Luimneach agus, well, mae géal dweud le Hennig an dawt cynnig TJ Reid pianósart. Mackesy dolisteach ar eist sŵr o Cill Chainnigh, sŵntiach na rafach ein fawn o Luimneach au. TJ Reid o nimmer te bout a sgwp o haris yn dras na anige. Siag an dawt a tríchla hysracha cailtim liana ege Cill Chainnigh, neidig nóch a hochtan o'r iarnach a chailidor chere a chla hysracha yn ein fieste a wain. Agus tá fawn arha sin a hachant mas féidir hanech rian. Nes deisige Colin Coughlin agus tá bhfuil Pointe brafacht an sanna geisiút, mar slice siirige bhfuil O'Donoghue buntáiste a thuirtige Colm Lyons de Cill Chainnigh, isteach a Joe Massey ceannis. Arís chun tosig ar Cheán Finn, ábhar spáis díaltaige Massey ceann, sin Pointe an a bhrá. Ceanta Buaicphointí Cian Lynch, nis mar sin isteach an sa, deisige Fernú Luimneach don Ódálaigh, Buaicphointí isteach a geisiút, haris a dras nán. Agus Tom Morrissey an obair hadianta ag Morrissey tróna. Massey ceann Tom Morrissey tuc a trécht amátá ceannis a raidir san isteach an dúr choil Pointe fíorthachtach. Tá Cill Chainnigh críoch na nóchtarn sa, 9 pointe is fithe cosúd, 5 pointe ag Luimneach.